дар ҷамоати деҳоти тугарак ноҳияи восӣ дар ин қисмати деҳаи тугарак лӯлиҳо зиндагӣ доранд. ин майдамиллат худро аз мардуми маҳаллӣ ҷудо карда аз рӯи анъана урфу одат ва хоҳиши худашон зиндагиашонро пеш мебаранд. шуғли ин майдамиллат талбандагӣ буда ҳама рӯза дар гашт мебошанд. COVID-19 тарзи зиндагии ин одамонро дигар накард. Мода вообще хеле чиз нест. Ҳамо хеле чиз мода авлодот вообще нест. Хайна таб исусу ина докторо ина главврач ҳаст, мана доктори маҳаллимон ҳаст, омада мепурса, укол мекуна, мисол дору мета. ин гурӯҳи авлод ба куҷои шитоб доранд? Ин марди қадбаланд раиси маҳаллаи лӯлиҳо мебошад. номаш Ориф буда байни лӯлиҳо савод дорад. авлодҳо ҳама ӯро гӯш мекунанд. оиди COVID-19 Ориф нисбат ба дигар авлодҳо бештар маълумот дорад. Спирт ҳаст, хлор ҳаст, собун ҳаст, об ҳаст. Дия чо кунем? Тозагӣ ҳаст. ина ма худам мегӯям бародарам хонатона тозагӣ кунен, тоза кунен, исусу кунен, накунен, иш қилиб ки ҳамин нашавад, ҳамин кор нашавад. Чӣ хел мефаҳмем, ҳамаш кори Аллоҳу таоло. Касе дар насибаш боша шидесай, мурдесай, нашида рафтесай. дар ин хусус Ориф хуб гап мезанад, лекин ӯ ва ин ҳамдиҳагонаш қоидаҳои пешгирии бемории COVID-19-ро риоя намекунанд. дар ин сафар мо ягон нафареро надидем ки аз ниқоби муҳофизатӣ ё антисептик истифода намояд. даст рӯ мешӯем, мисол ба собун хлор мекунем. ина худаш омад хонаро хлор кард, як лаб хлор кард ҳамаша. мо ҳамин қишлоқ да гаштем, ягон кас ҳам хел ниқоб истифода намебарад. Надорем, мо ҳам надорем иншоаллоҳу таоло. барои чӣ? барое ки ҳама тинч, шукри худо, ягон камбудӣ нест. мана марҳамат доктори яъне ки шумо аз ниқоб истифода намебарем? намебарем. наметарсем ки мез бизгараи касали? ҳамаш ака кори Аллоҳу таоло дорем, ниқоб дорем, хонаода дорему, дорем мебандем. мана районҳо исусу мерем мебандем. не ки дурунда ягон ҷамомат ки шава у ҷамъ мебандем. ҷамоматода як мисол як исусуда мебандем. дар ин деҳа аз ҷониби маркази саломатии деҳаи тугарак ба ин майдамиллат хизмати тиббӣ расонида мешавад. духтурон оиди бемории COVID-19 ҳам байни аҳолии деҳа корҳои тарғиботӣ бурданд. бисёр дар бораи бемории коронави COVID-19 мо дар бораи бемории 38 хоҷагии бемории лӯлиҳо ҳастанд, 180 та хоҷагӣ ҳастанд. мо дар бораи хизматрасонӣ дута пневмония ёфтем COVID-19. хай ба мо муроҷиат карданд, мо сари вақт муроҷиатро дастрас кардем, сари вақт корманди соҳаи таъминотро равон кардем. мисол ҳон чизе ки таъинотое ки аз мисол табибон шуданд ба мо муроҷиат карданд ва мо сари вақт хизматрасониро гузарондем. ина шукронаи худо. бемор инада бемор бо сатҳи баланд қонунро риоя кард, ба зиндагии шарои худаш муру. бо ина участкави духтурмон саҳари абед вегаи ме уколоро мекуна. рафтор исусуш бисёр хуб. ягон камбудӣ надорем ай духтуро. мода ёрдам мекунанд. мо назди нафаре ки навакак аз ин беморӣ шифо ёфтааст ба ҳавли он кас омадем. гавҳарбӣ маҳмадалиева ҳамагӣ якчанд рӯз пеш аз ин беморӣ шифо ёфтааст. шукронаи худо ҳамин касала шудум, шукронаи худо ҳамин духтуро шафо ёфтум. соз шудум. ҳамин табкунака шудуму ҳамин духтуро омад чӣ кард? табобат кард. соз шудум. чӣ хел шид касал шидӣ? хуи худо ҷон, хуи худо ҳамин шудум охир. духтури минтақавӣ мегӯяд ки ӯ тез тез аз аҳволи лӯлиҳо хабар гирифта меистад, лекин бо ин майдамиллат кор кардан осон нест. хелеш хай сари вақт файрод мекунанд, яхеш мехай қатъи давом мекунанд. хай дигар намедонем чӣ коршон кунӣ. на иса на уса. гуфтаам гапо сари вақт мегумшон хай миём мега чӣ бо омадӣ мега. давом мекунанд яхелеш. мобайлшонда ҳаста бо одамои хубаш ки хай биёд меган ава сари вақт. барои привка миё хизматрасонӣ омадем мегӯем мо ҷангкунӣ наомадем ба хубӣ хай гап занем. хай яхелеш равияи созояш равияи طبق اطلاع زنان لولی نسبت به رسانیدن خدمت‌رسانی طبی از جانب دکتران منطقوی مناسبت خوب ندارند. نسبت به سلامتی فرزندان خود بی‌پروا میباشند. بسیار سری وقت میکنه، بسیار میام دوام میکنه. پریفکا برای چی میگه؟ با جنگ دوام میبریم بسیار شدید. نه یا 4-5 شخص واپس نمیکنه. ایمونیزاسیون دیسکاشن میکنه. میگه او چوشون میگه ما نمیبریم. تاو میکنه. هر جا ما گاش میره میگه داغاش میگن که
ана поҳои кӯдакҳомо шох шид, касал шидан, яхелш мегам мурдан. ساری وقت میگم ما دیگه نمیگیریم از کس میگم میام همش در درنی آوان بگی جنگ میکنم کلانوش میگم کجا دارن که خیلی سویبی کنم بگیرن دیگه نراریو نمیکنن ساری وقت کودکشون در عبید خداشون خواه میان در درنای آو فور گشتیسن خیلی باید جنگشون میکنم سیاست شون میکنم جنگشون روی خش میترسه خش نمیترسم بو میبینیشون باعث میگردیم بود هم قدیرت بود در درنی آو در این دهه همگی 2 نفر گرفتاری بیماری کووید 19 به خیر گرفته شده است. میگویند که این میده ملت ایمونیتeti به قوت دارند، بیشتر خوراک‌های گرم استعمال میکنند، از همین سبب به این بیماری گرفتار نمیشوند. این عقیده یک نفر ساکن همین دهه است. یا به لولیا یک توابت یا چی داره که مرد زنش خیلی که زناش با مثال در گشتن مرداش فقط در ساده جوگیوقه چی میره شکر میرن جایره شکر میرن سایر گشت میرن تماشا میرن مثلا همون تماشا میرن هم یک جایره جایره میخپن میان در خانه اویلاشون بلیان میکنن زمستون تابستون جایره میخورن اون شویه او چیزی است همش هم گرمی را بسیار استعمال میبرن آیا چند ممکن ایمونیته چون با خطر باشه؟ ایمونیته چون با خطرن یا ایمونیته چون با خطر در زمستون تا پولیج میگردن برای که حسابی گرم خوری گرمی را استعمال میکنن جایره خوری میکنن با دارویی که فرم دارویی که هستن داروی تبلت که چی امپلاژ استفاده نمیبرن ریوایه نمیکنن حکم تا تست میکنن یا یگون گوشت جایره میخورن از صحبت با دختران منطقوی و مردم محلی آگاه شدم که در این دهه کارهای بی‌ضررگردانی و پیشگیری کووید 19 خوب برام مونده شده است. با دستگیری مرکز سلامتی دهه توگرک بین مردم دهه اوید پیشگیری بیماری کووید 19 کارهای عامه‌فهمانی گذرانیده شدند. ما همجا با همین مدیر چی مرکز سلامتی همجا خیلی شلوغ دیزینفکسی خیلی چیم 2 بار زیم همجا هم مشامل لاوی قشلوق تو هم درن قشلوق پون زیم پوزاک چکیم. در این لحظه های نوارگیری ساکنان این دهه شتاب دارند با معرکه می روند. اولادها آن همینطور و توی موتم بسیاری می روند. اینجا فاصله رعایت نمی گردد. دیگر قاعده های پیشگیری کووید 19 هم